ama kowia ya papa Kwabenado Kofo Dufo yes oni esi dunkatia emienu na ebeba bejina gidigidi pa sure yes ba yenko okonu nko awie na esi dunkatia teki every omunyina nsem and he's going to be the next leader of NDC ma oba but there is young boy be or NDC ma he's going to be a president one day or Ghana yes am Jemfi but on when hu ye afiwe na ye room the next 4 years na then him no when hu ye pa I know na me can radio one say I was second in Japan and a lead MPP 2024 election but mo man lead because Ombe imagine say sebi what he say okay Canada the spirit of MPP na yi Kennedy because Kennedy no nya na adwene mpo say obeba the year 2025 any 4 years a day anim no Ghana ibesie president for me no ba akwa former Abusia sabrede o my Ghana na ye bi sane se hwan e na nations prophet sofo Owusu Bempa wopambo and as I say the youngest prophet in town sofo Rojah wono and e fa sa title no emfa emma no if you say man for no say as a pay and now sofo yi ne komsha wo yi ba afi no hu yi pa na nyina so and sofo papa na nyina ebom se me no e ka say they were sign at the komsha foforo abeto ho e de afa honorable Ken Akopranko Japan Sami Jemfi any one more aka saving ketemu nyina ehwo amede eba beso ma mese so we subscribe button no too much gh ya fa ba woni ka ho se na be na upload ni to mpa woni first person ya won sa ebedi kan akabe busua se ebodi awura ye nsem num dia sa be dia ne o my Ghana how be pim so for what 20 year pa any so for Rojah ni nyina ne nkomhye ya wokọ share ye edifa helicopter crasher e ba so na no kode yakobo defense minister din se wo mbohunu na wantimi ankwanko na fofie anto atapa pay adane atoya yaya na seme no e ka say the so for Rojah e the list bi aba monten so e the fa yamonyefo no ho internet sa abrede amonyefo no bi asore a na wo pese ohu ni hyebremu a no de nani akye so for Rojah na ka che wo kire say eye Sami Jemfi oba be Ghana mampani enu nti obesere se won hwedi kuye pa if you say afiwe any 4 years a eda anim no enye kra nti ono no onko pe ba bi no kokra no ho no fa ne ho sie se ebeye na enkomhye da ne so se Ghana mampani oba bedi bi no etimi abamu ede ama no wo kire se NDC for mo nyom adwene da se 4 years yo nyom besan atwa bi makoda bi wo se 4 years ne pe ene ede mom nti ma me na na gye no pokwa agyeman de ni obetini aya wa manyosemu a ne so ba vice president eni so no so mama wo boncha wa mananso wa wo kyerem no kyerɛ sɛ MPP fo na kasa no asa wo mu no maso ade fo so ka kyerɛ mo sɛ wo mo de Dr. Muhammadu Bawumia edi wo manim 2024 na ayade aba no baka kulusu ne poto fi sɛ honorable Ken Akopranko Japan enye wo no kasa ne pɛ ene wo ye na adwene sɛ oba be pray to me nemum eye MPP to me a edi MPP so no ene yi ne bai nti sɛ wo mo pɛ sɛ 2028 aba na ye kwa akoto no wo mo di mu nkunu dia sei ena wo kyerɛ wo NDC bet me break 18 anya possible. Ciao. I want spend no more about between because Mahama Kowia ya papa Kwabenado Kofo Dufo yes. Oni esi dunkatia emienu na ebeba bejina gidigidi pa. Sure. Yes ba yenko okonu nko awie na esi dunkatia teki. Every omunyina nsem and he's going to be the next leader of NDC ma oba na try crime we say na we interview obi wo fidie ne so oba na de ma wanya kakra obenya no 4 years you know on fa bi 2 years no de bi adidi eje beba beye between Asiedun Katia ene yura Kwabenado for the next 4 years to come. That unya message we minya message we enra najo minya message we enra najo but there is young boy be or NDC ma he's going to be a president one day or Ghana yes Sami Jemfi but on when hu ye afiwe na ye room the next 4 years na then him no when hu ye pa on say future obey president yes future Sami Jemfi be di o man so obey president ye wo radio na ne wa ye radio one me can say be say John Dimelu on kana kuma ntuni ye me ye dan ya man for me ka kire and Sami Jemfi asem we America no okoshuruba form ano na me can radio one say I was second in Japan and a lead MPP 2024 election. But more money lead because
ombe o madwen say sebi o what he say okay Canada the spirit of MPP na yi Kennedy ko Kennedy no nya na adwen mpo say obeba eba nu prekope no so obepre na o man for no ama de bohumi aba very poto radio no so nam kai video no eda honom eti 8 ni de o muntimi ada na mo kan nsem no wo anka sa o mpe publicity ana ali ade o mni yese sabi nye nyina na epia bonte ye sha atade ye sha singlet wase de obi ba ya nipa bepu akọ nye obi ana pesa ade no eti sometimes na no me kan sembo radio we so say nipa o ba asase su a o ma me wo a obechim wo be blessa sana wo pia bonten no wo be ba benyina duru ba bi ne wasa akọfo obire bi me frɛ na ware ano so be fa sha bire ni mu sa utie ya na watitim na ko utie anye ya otitimu sa na ebire atwa to aba ene ye frɛ no wuo di sa ne ma we mi ense nipa ntimi nyi free na brabom ano ti your prophecy bi wonom na ye de ba bonten a aya ne ye pese obi betu hu anamo hwe na no de ya make say na do last speech obema no Parliament House stroke beche no anchina ne bodyguard ogina nachi ebeche no and asem we are make asem no within few days na de nasi at that TikTok at OCCA make asem within few days na onim ade o say after me nya telephone call say ade we ya odi for waka de yempese besi na ye be yes I had a call omutu wana mo ni ye betimi aye bibi ba ne ye ntimi nya bibi for nipa tu na so mo dane to baby na o say dane to baby o say to and I am saying this and on the 8th January 2025 the year 2025 any 4 years a day animo no Ghana ibesie president for me no ba ko ye former hu and ali now no me be kan wa say the 2012 no the same thing besi the next 4 years a day animo on say asofo bi ni sunsunfo bi ba bonten say yewura mahama obekọ jumadi na say omo kisho say obesha ade akoko wom obi we kan ali say omo na yatim no enipa ye afiri hunamu say ye afiri abochifo nyina akura ye bibia ansa na maton ade say abochifo omo kwa so omo ali nipa yi say nipa yi bibia hwe some years to come asori e friend asori emrantie na eba ne no youth na eba na ali ebre bi ba de e friend asori ombenim se asori oba muni gidie wo obekono kwa nipa ni so because ne obi apeba bi obewura ne shabre be de having something dem mo yemfa nto nkyai ne na no ya na o was of penny akwese wa akọ holidays wa akọ Europe to aba asisi adam de was so akọ Europe to aba ti wa akọ hono ba ya wo hwa adam di a krofo asese no honam yani a e was so preaching sisa na wo hye nipa nkuna na o ye adwuma because asetena mu no ene ma perfect pa ali ma wo fe o emema no so bi wo fe se nyame ye wadom na otu botom na nya bi pa tena wo nchen se yire a ali won sha wo ba papa da wo nchen a aya na stress odwina sisi so papa oda wo nchen ma ade a chia wadwene mu kura da wo ka se nyansa wo won ba wan tan nya papa ni bia ne da wo nchen a bom sa won se me ka se why say hwe mani mu akire ono eteli ade o mne ye se de ye conditional prophecy bia ne ye hu bibi abusia prophet Rojah and yakwakutie no abana mesre se odi wadwenkyere ebefa comment section ho edi ama me na afei we mi subscribe button no so we ye ne sana na wo de bell na ka ho bo se upload mi to mo ape pro na afo na bo nkaye but me ho se ensem na esitie all the social media platforms so ko ha too much gh o subscribe no like no wa share na wo nya bi so enye bi ahwe dark gold enemy makra